Hindi nga malang kakabsat, iburay ko kada kahit sa uti apo, nakapimpintas dito lesson ngayon nag-share. Ti Paulo na kakabsat, the Lord guides His people. The Lord guides His people. What is people without a guide? Diba? Alam siya, biyan natin biyag tayo kakabsat, no awan, iti panangidalan, panangiturong, panangiwanwan, iti apo kada tayo kakabsat. Okay? So the Lord guides His people. Look, iwan tayo, lagi ni Biblia tayo, John chapter 16. John chapter 16, verse number 13. Kumagdal tayo kakabsat, ulit may isa lang versikulo, dati basahin tayo, iti nasantuan nga surat. John chapter 16, verse number 13. Okay? So the verse will be posted on the screen, so I'm reading from the Ilocano translation. The Bible says, ngem intun dayjay, ti espiritu ti kinapudno, umay, idalan na kaito iti amin na kinapudno. Amen. Praise God. Tasaan to nga sao nga iso, no diket anyaman amanggig nanto, iso ti sao enang, ket ipakaamunan to, kada kayo dagiti banbanag, ama pasamak to. So nga ti panagbiag tingan na ti apo, awan danag, uray nervyos, kaputan na ti apo, nga mangidalan kada tayo. Amen. Amen. Let's pray. Father, thank you for this lesson we are about to hear. Ket maawatan mi ita ti kay papananag, tingga panangidalan, panangiwanwan, iti biag mi. We are also reminded of what you said in Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside the still waters. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Pintas apo, dayjay nga gagem mo iti biag mi apo. So, adaan kang kumangarot ti puso nga submissive. Puso apo nga obedient. Tapno di kasta ma-experience me the joy and fullness iting kapanangidalan kadakam itang atawen. In Jesus' name, Amen. Tugaw tayo kakabsat. Praise God. Amen. Na-mention ko iti last Sunday, kakabsat, may panggap iti 7 cents. Tirabi at na-share up they head iti house loaning, house loan. Oo, yan de BDO, kakabsat, ni Sir, ano tinaganan, Julius. Yan ta BDO talawag. House loan, isunat pinaka-head. Kaya in-arrange ni Tito Loning meeting. At nalaing isuna kakabsat, magita that he is almost 50 years old. Ngayon, na-discarded di pa nagbiag. Amo na. Wa, nalaing. Adot istorya na. Kat no hamo-amot sumrot ka talaga nga kwalik istorya na ka nga pagpatingrat. Kakabsat. Kat kuna, Sir, after I shared to him, nagpindas pa nagdingag na kakabsat ti kuwasa ko ti apo. Imawat ti apo. Imawat ti apo. Kaya nagpintas, hindi pa nagdingag na. Kung nakingkuha na, Sir, napintas deti 6 cents yung na, common sense. Ngayon ti kasapulan nga ma-develop kada kayo deti 7 cents. Amutay deti 7 cents yung kakabsat. Kaya, deti 7 cents, deti deti spiritual sense. Nga ma-discern tayo, ma-sense tayo, ti panangida ulo, panangidalan, ti apo, iti biyag tayo. So, deti kakabsat, iti punto, deti message, itatang malen. The Lord guides His people. So, deti guides kakabsat. Every letter, ada iti na ito di nga kay papanan na. Tapno maawatan kayo, doon niya kasano iti panangida ulo ti apo kada tayo. Guides. Number 1, letter G. How does God guide His people? And the Lord guides His people in the following ways. Number 1, the Lord goes with His people. The Lord goes with His people. O, di ba? Hana tayo nga ibaon nga ing kayo, hana lang ko na. Nudikat kagban na tayo. Hasta di Matthew 28, 19, and 20. Kuna ni Apo ka, go ye and teach all nations, kuna na.
nung last verse 20 ko na nagat, and I am with you. O, di ba? Even unto the age, even unto the end of the world. Amen. Kunana. So the Lord goes with His people. Itang na taon ng kakapsat. Marit natin kuma iti presensya iti Apo. Nga mangkadwa, bayabay. Kada tayo sa dinuman iti turungan tayo. Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse number 9. Like to read to you. Joshua chapter 1 verse 9. Yan. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Oh. Be not afraid. So hangga dapat matanagan. Neither be thou dismayed. Hangga dapat nagkapoy. Why? For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Oh, antay dapat agdanag. Antay dapat nagkapoy. No diket tumured tayo. Nga mangsango. Iti 2021. Gaputa kadwa tayo iti Apo. As we travel the journey of life, dati pa nagbiyahe, kas labay sa panagdalyasan. As we travel the journey of life, some Christians fail to recognize the presence of God as they should. Iso nga, everyday kakapsat, masapol nga i-practice tayo day presence of God ti panagbiyahe tayo. Kung nakaring tayo ti bigatan, mindset tayo, biyag tayo iti Apo, yes, iti tayo iti Apo, devotion tayo, okay? Sa dintuman di papanan tayo, sikakararag tayo, so that we are walking and taking the journey of life, nga marik na tayo iti presensya iti Apo, wherever we are. God is always with His people. Amen? Kan kanang nakagawa iti Apo. Kuna na di Hebrews 13:15, I will never leave thee, nor forsake thee. Ipagmayan na nakakapsat, no maritnam ti presence ti Apo, halaan nga dete, masense mo DJ, kaslang iturong natin nga, panang iturong na dibyan mo. Masense mo pa DJ, panang igawid na rin kagad, iti wrong decision. Nagita foolish decision. Nagita impulsive decisions tayo at times, ato nagita impulsive na decision tayo. Di ba? Dete naintakuan nga panagdesisyon. We lean on our own understanding. Ngayon in the process of that decision making, malagip mo nakagwang iti Apo. DJ nga talk ka sa kwa. Iso timang filter, DJ panunot mo. Tunupang ka maritnang nga ti Apo kat igawid na ka nga agdesisyon iti kasjay. Tapnohan kag kamali. Iso nga nakapimpintas ka sa dili pa nang practice tayo ti presence of God. Ket halang na ijay, the presence of God, iso pa iti mang paturod ka na tayo nga mangsango ti anyaman nga karit problema uno challenge iti panagbiag. Ket masapol nga the presence of God maawatan tayo nga God is sovereign. Kan DJ care na kanya tayo. Takas anak na kakabsat. Hana kabaybayan ti Apo. Amen. Oh. Ket hanay panubos kakabsat nga tibiyag mo ket dete takay-kayat na ni Satanas nga panangdadawil king ka, no? God sets the boundary and the limit. Iso nga every day of your life, you need to always remember Hebrews 13:15, I will never leave thee nor forsake thee. So, patulod din na ni presence ti Apo. Tingnan no, sino kadagay tinatakrot ka kapsat na rumor ti Rabi, babanggalong mismo nagpapakuyog kabay. Kaya, ririingon ta kadwa, muna ta ninanang mo. Ninaning kakapsat, kasjay, ninaning, Catherine, no ti Rabi, kapunta, the separate na kwarto da, unahan mo okay, now, walpas ka nga nag-pray no kuhan, okay? Go to your room and sleep now, Rabi. Papandawat ka dwa. O may 2 minutes, umay nila yung Catherine, nagsangsangit. Kuna nagat, abay, kuna namin kadwa,
Kaduot mi kano kakabsat. Ano maalat turog na wampis umay na nga maturog no awan manik na nga kadwa na nga maturog sa jay. Isu nga ni mami na mapanan to kaduot ni kakabsat. To nakaturog para awang mutla ni mami na. So, at times kakabsat, at the nature tayo makas jay. Kaya, ngem di presence ti Apo, isut mang patulod kada tayo. Iso nga, anyaman deti sanggom itangalawas, anyaman di iti nakabutbutin nga kasla, pagdanagan di panunot mo kakabsat, daytoy kuma iti verse nga kwa, pag-foundation na, pag-standan. Kunang Apo, kadwa ka iti daytoy nga kwa, anan, amo ta pakaisa, bakan ng kadwa ka iti daytoy Apo nga problema. Kadwa ka Apo iti daytoy nga challenge. Kadwa ka iti daytoy nga karit iti panagbiag. So makita yun, DJ, blessing no maritam ti presence ti Apo. DJ, mapaturod ka, makita di pa nang iturong nagbiag mo, di pa nang igawid naging ka nga desisyon iti pakadaksam. May isa pa yung kakabsat nga blessing deti po ano po, deti panagarit ng ti presence ti Apo kat contentment. Contentment di pa nagbiag kakabsat. Kasi the human nature tayo nga dete, alagat ambitious ko na tayo, kuno na apal. Sabi, sana yung nasa kanya, nasa akin din. Kung compare din namin no kajay, estado ti biag tayo as if isudadagbalin nga standard of success. Ngano awang king kajay, adagadakwada, you feel miserable about it. Ngayon, anak ko na dito, Hebrews 13:5. Iubing kami ni Richard Glenn, ipagpakabesa ni Mama Kadagam dito, hindi, Ilocano, may kabesak ti Ilocano na kunana. Mayagayo kumati, biyagyo ti kinaagom ti birak kunana. Amapnek kayo ti adda kada kayo. Apay nga mapnek kayo, ta isumet laeng kunana, di ka to panawan, ket di ka baybayan. So, dahil kakabsat nga verse, in reality, kakabsat, no, kita tayo di pa nagbiag kayo, di presence iti Apo, ikatan na DJ, kina materialistic iti panunod tayo, agbalin tayo ng mga contented kakabsat with what we have. Well, it's because the Lord is more than enough in our life. Diba? The Lord is more than enough in our life. Iso nga, DJ, presence ti Apo, dati Apo kada tayo itangatawin, anati itunda na kada tayo, iturong na tayo, okay? Isot mangigawi kada tayo nga agkamali kada iti desisyon. Isot mangpaturod kada tayo nga sumango kada iti karit. Kaya isot mangtad manan di pa nakapnet kada tayo itatangatawa. 2021. So the Lord goes with His people. Amen? Okay. Letter U, kakabsat. May kadwa. And the word guides. The Lord unites His people. The Lord unites His people. Ti Apo kakabsat, ti gagam na kat pagkaisaan. Ilunganong na iti pa nagtitimpuyog tayo, nagkakabsat iti pamati. Amen? Kat isudeta kakabsat, babaan iti pa nangiturong na iti leadership. Oh, iso nga, the Lord unites His people. Okay? Hindi ka naman tibigat, di lesson ko, unity. Oh, panagkay-kaysa. Di gayong Psalms 133 kakabsat, ti amo tayo, no sorsolon tayo kakabsat, iti panagbiag kat we think that we can live life nga solo tayo lang, but no. Kasi balikan tayo, dito Psalms 133 kakabsat, na-realize ko dito, binasak dito verse, I realize something here. Ito yung aking realization dito. Parang Jabez, verses 1 to 3. Brethren, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. We are brethren, di ba? And we are meant to be a team wherever you are. Wherever you are. Family, you are a team. O, di trabaho, you are a team. O, nation, it's a team. Di ba? O, iti church, it's a team. So, you can never live life without a team. You will always be engaged in life with a team. So we are brethren as a church. Kat ko na naging bagyan kanyan nga nakayayo, di pa nagtitimpuyog, dati di kakabsat, iti pamati. Okay?
It is like a precious ointment upon the head that ran down upon the beard of Aaron's beard that went down to the skirts of his garments. Verse 3, dito comes at kita nyo. As the dew of Hermon, kastilinao sa di Hermon mo na. Ken kastilinao ang bumaba, kadagiti banbantay iti Sion. Tasadjay, listen very carefully, tasadjay, ken ti Apo, bilinan na ti bendisyon. Oray pa iti biyag na dayon. Nakita yung ano sa? Oh. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. So, iti panangyari ni Apo Diyos, si unity kakapsat, kasla day at the Israel. That the mountains of Zion kurana. Napuslon, deti linao dito, kasla rainforest, nga ti kapuslon na kakapsat, kat isod may sa source, iti danom, nga agayos. Oh. Kaya talaga sa ko na ti Apo, for there, kadayjay nga mountains of Zion, the Lord commanded the blessing. Iso iti pangbaunan ni Apo Diyos ti bendisyon na agayos. No, agayos na karapsat, ado nga bodies of water, di kad mano nga villages iti masuplayan. Oh, mano nga agricultural lands iti masuplayan na dayjay. In other words, ganito yan. If your life will be a blessing into this world, you must unite yourself with the church. Dito ti intention ng design di Apo. Dito ti bagbagana, dito nga verse. You unite with your brethren. No kaya tayo kakapsat, nga tibiyag tayo agsilaw, agshine, as salt in this world, masapol, tinarealize ko, tigat no gayang kayat ko nga tibiyag ko, agshine na ka dito nga lubong. Masapol nga makikamayata ka dagiti brethren. Han ko nga dapat i-distansya ti bagbagi ka dagiti brethren. Ang ko dapat ngayon adayo ti biyag ko ka dagiti brethren. Kat among no tirik na umat adayo ti brethren, hang spirit nga nagabugan ako Dios deta kakausa. Spirit ni Satanas, the spirit of division, the spirit of confusion, the spirit of apathy. Iso ano tirik nam ti daydi nga gundaway kat ti distansya ka dagiti kakausa ti Apo. Kat tay na bagim ti pampanunutan. You don't have that spirit of unity from God. Kasi, ipanangigay tiya po ka, tayo kat isot mang-unify. In fact, isot prayer ni Jesus Christ, that they may be one as we are one, kurana. Ikararag ni Apo Yesus, may sa, dako nakas kadatang, may sa, kay-kaysa, kuna ni Apo Yesus. So, as family, as HBBC family kakapsan, ti Apo, ti kayat na ngaramidan ka na tayo nga itatawon kakapsat, kat pagkay-kaysa natin, di kayo makita kaya kakapsat, nga uray na pandemic, ti Apo, itilikudan detoy, naaramat iti kastoy nga online meetings, tapos nagkay-kaysa tayo kakapsat, as HBBC family, nakita nila yun, right? Amen. Oh. No awang kumadet, yung pandemic, iso nga, nakaskas daaw kakapsat, kaya, oh, kalay di Bible, gapo ka di persecution, nawara-wara di believers. Ano kaya sa nga na-divide ang kakapsat nga nagsisina nga dede dakos nga because of the persecution, naging blessing di persecution kadakwada. Kasi tibilin ti Apo ngamin, kunana, oh, you shall be witnesses unto me, kuna ni Jesus, diba? Agbalin kayo nga saksi, kunana, in Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Katigiti nga believers, ay dadawala ta di Jerusalem. So nata pasama kakapsat, di ti persecution. Kat iti may persecution, kat nasina-sina dang kakapsat. Ano ta pasama? Di ko na ni Jesus na, di kayo to Jerusalem, Judea, Samaria, kat di kami na sulit lubong, naaramid nga na pasama, gapo ka di persecution kakapsat. Kastamot dito Tigagang ti Apo iti church na kakapsat, mapagmaymay sana tayo nga kakapsat iti pamati. Amen. As HBBC family, here and abroad. Kat imay ti pandemic, halang HBBC, kaya doon nga ministries dito, MBBE, na pasurabante, same mo tin experience na kakapsat. IBBC, dyan ni Pastor Aaron Sabante, same tin experience na. Iso nga, dahil ti pandemic, na-open di kasi nga online meeting.
Because it became more convenient for people who are far away to be able to tune in. Kat nagbalin nga nadikdik, kat ka na sa isaya, iso nga kakapsat. Ma-discern mo kung may tiday nga bundaway, dahito iti agdama ang aramidan ti Apo, iti biyag tayo, kat ti church tayo. He is uniting God's people. Oh. Kat no ma-discern mo din ako ng Apo, masapol nga makikamayutan na ron. Masapol nga makipagmaymay sa amot spirit ko. Because deta gayang Apo, iti pangiturturungan, iti trabaho, that we will be one. Mga kausa, nakamaymayan? Agasan niya, akay dita Hawaii, adak dita Hawaii. Adakay dita US, kakabsa, adak dita Pilipinas, nga we have an interaction, kat nagmayat din, kasi nga meeting tayo. O ni Sister Goldie, at di California, ni Brother Jeff, at di Saudi Arabia. Is it not wonderful? Way amin di Apo di kakabsa, kitaan nyo. So nga, again, no tirik na kadet, ipaspasulim ti bagbagim, idisdistan siyang ti bagbagim. Ang naggapo det ang spirit kakabsat. Kasi ti spirit nga naggapo ti Apo, spirit nga magmaymay sa hangamang wagga-wagga. No di kat spirit nga mamagkaysa kadagiti agkakabsat iti pamati. The Bible says in Romans chapter 12 verse 16, be of the same mind one toward another. The real essence of unity is the same mind. Oh. No same mind kung na tayo kakabsat, may sa turong iparon tayo. Amen? Antay mga agduduma man, dahiti mabanin tayo nga may contribute kada ijay kakabsat. Ngayon may sa DJ turungan tayo. We are bound, we are set towards one direction and towards one goal. So ngayon, dahil nga tawon kakabsat, we must be united towards one goal. And maybe on the prayer meeting on next Sunday, Preacher Glenn will challenge and communicate with us the 2021 goals tayo kakabsat, HBBC Hawaii. Hindi ka naman, kaya na-share ko the church tayo, the main sanctuary, the 2021 goals kakabsat. Kaya ibasak mo, tapos di ka start ma-challenge kayo kaya. Siyempre, antay mo nagkakabsat iti sitwasyon. So nga, dito iti in-share ko nga goal ni kakabsat, iti HBBC Bakara main. Okay? Dito sa ulit kakabsat. HBBC. Okay? Ayan. Okay. So wala, our goal for 2021 is to share the gospel and win 50 souls per month. Oh, to share the gospel and win 50 souls per month. 600 in 1 year. Oh, di ba yan? Oh, dito na 600 in 1 year. Oh, di ba? Pwede kakabsat either in person na pa nag-witness, o online na pa nag-witness. At mabalin mo ang witness na online. No, dito ka bagyam ko bakit? Ag-zoom naman ta kwa, ag-messenger ta share ka muna. Number 2, to share 100 gospel tracts per month. 1,200 in 1 year. Oh. Number 3, to encourage new believers and pray for 3 baptisms. Oh, I hope that this Sunday or this the following, dadan to baptisms tayong kakabsat dito. 36 baptisms in 1 year. Number 4, to reach out to new believers and pray to have 40 disciples undergo discipleship sessions until the end of 2021. Kaya hindi lawas na itay, at imay kakabsat at pagdidikar dakan diti anak na dito church tayo. Kaya winitness at di ba kaputa, imay na awis na to, ni June Carl. Maybe some of you know him, taga-Kabulalaan. Kahit imadayo nga minti ako, nanipod, hindi nagtrabaho sa Florida kakabsat. Kahit dayo ti ako jubing. Kitatan, ada pamilyanan, talot putot na, dapay bukod ng balayan. Dapay lugan na. Kaya may kakabsat, nag-asawa, di asawa na taga-pitig. Ngam na awis na, di kapilya. So, hindi may kakabsat, siyempre, pinalo up po salvation, iso orti number 1 nga goal tayo, di dyan, concert tayo.
Kahit natakwatak nga, hindi ko na, have you accepted Jesus as your Savior? Kung nakinibagot na ni April. Kahit, yes, Pastor, kung kaano nga inawat mo ni Apo Jesus, kung agpanunod, kung nanipo, di simula ka imbay, di ka pilyayo, Pastor, isot pa nang awat kong kung madian. Handa na awatan, di awatan na di Ebanghelyo, handa di sasalot na kapilya. So, in-explain ko di salvation, kat nagmayat ka kausan, imawat iti Apo isunan. Iti ko ang kunat kadakwa na kasawa, at ako makaumay kayo kumaman dito, yun takwa, disciple lang kayo, kuna ni John Carl, di mo, Pastor, di discipleship ko, dito, the lesson na nakuha ko na. Kung kuna, series of lesson di jay. Kat kuna na, mabaling nga, katang linawas ka mo, may lang tagtuyan mo na may klase kanya kakapsat. What a blessing. Oh, kita? So, dadwa nga disciple akong tisauti Apo kakapsat. Amen. Iso nga, kastamot ka dahil dita Hawaii, agbiro kayo mo ti disciple lang yung kakapsat. Amen? O, number 5, to reach out to our relatives and friends and encourage them to attend church, either in person or via the live stream. 10 first-time visitors per month, 120 for the whole year. Oh, ang muyo kapsal, gapo ka dating challenge ni Sister Sheila. Umuna ni Tito Noni na estimating, di na witness at the video di naman. Ni Sister Sheila kapsal, yan ta bangko. Okay? Oh. Ito taganan. At nagmistra at kakapsat niya, nagmistra at nga quality high school, itatan, nakasasarita na kakapsat. Mga binas ko, di tagate pang, amo mo dahil nga nagbasa high school. Nagmistra ni Brother Erwin. Ni Sister Jen, daga mo nagmistra na. Nagmistra. Kat ni-share natin ni Sister Sheila, hindi problema na kakapsat. O kapamuda. Tagtango na ni Sister Sheila, kung no kung namang mga gam, hindi preachings ni Pastor Mi, sigurado malaghanan ka ma'am, kung Kat simumbat ka no, kung ayaw mo na yan, kung baka iso talaga, di baka sumbat kan makaikat, depression ko, kung Wow, amen. Ngayon, kung awatin na nga ni Pastor, kat awamot pag-besti, kung Diba? Gatagan tayo ito ang kausap. Ngayon kita, di mo lang amuno, just among this time di para gawis kami di tao, inspire people. O, kalaglago product. Hanggang makalagong product mo, di amot pang-inspire, di kumatan. So you should know how to inspire people. O, the example ka kapsat, i-share ko itang daily bread. Praise God, ado ka dami timang i-share. Di yun lang amo ka kapsat, at damang basbasa ka relatives yo, uno friends yo. Yung timay sa i-suggest ko, no, at share ko nga daily bread, kakapsat, nga devotion, malagip mo nga DJ kat mai-relate ka dete kasasaan, dete friend mo, may mayat na isend mo di messenger, idiretso di messenger. Kat ko na, friend, basahan dito amo ka makatulong king kati agda mga pinagdadaanan mo ngayon. Oh, matats isunod jay ka kapsat. Kat ko na king ka, friend, thank you, nag-timely, dito insend mo kanyak nga, devotion ita, permi nga nakatulong kanyak. Anong tuti pa Agad may mayat pa ano mang nagbudi preaching ni Pastor May. Amen. Oh, isen kuntuking ka diling ko nang kuwan na. Kasjay ka kapsat, awis tayo nga awis. Amen? Amen ba? Thumbs up, kapsat. Kitakman no si Bibia kay Perang. Yes, amen. Hindi biyernes, tanapan ka kami gimatan ti aquarium ti ubing. Ang nasot lang ina, ti simple lang aquarium. Kaya amo magad normuara ka kapsat, agad tayo dressed how you want to be addressed. Na kanya diaglago. Pastor, kunana. Ay, Pastor, sir, anong kumpanya kunana kanya? Well, tiyan muna ng manager at the company kalapsat. Kunana, no, I'm a pastor. And, anong church yun? Kunana, Bible Baptist kami. Kunana, siya, na kami, mapapang kami multi-full gospel, kunana. Well,
Dangar kasano ti gimong yo kuna mapangkamimot no ako na nagat ko na wan at buya to ta live stream me. Amo anak mabain nga mga ibaga kakabsat na nakapimpintas de ta live stream tayo ah. Amen. Talaga nakamay-maya. Iso nga awis tayo na tanga awis. Amen? Oh, ni Sister Goldie. Kaya kinshare laging kuwana ni Sister Marilyn. Hindi ko natatay Sister ya. Sister Marilyn? Marilyn. Marilyn. Oh, kaya kinshare na kapsa. Kata ni Sister Goldie Gayam. Agad attended church iti Bintang ini. Dati Bintang. Ngayon, idinapan na US-an. Agad awanin ka kapsa na yan. Dayon, ima dayon na yan. Dayon ti apon. Kaya awan mo iti mang follow up kang kuwanan. So, tatanda nagkakapsa, kaya nakatune in ka dito yung live stream, nariing, DJ pamati nagkakapsa. Amen. Gaputa da na ni Sir. Oh, ni da Sir Peter Calixto, DJ Nurse dita California. Naisisir, gamot lang kakapsa, DJ live stream. Same thing. So, let us invite people. Pag kay-kaysain tayo kakapsa, pag may saan tayo, kakamayan tayo nga, gawis ka, di tao nga doon ti sa utiapo. Unite His people. Amen. Many Christians do not live in harmony. Oh, iso nga daman, di kiti kaslangan ti pagkikinawatan, unusan ti bagbagi tayo kakapsat. Amen? Awamot lang, di kiti kuha tayo, gurang-gura. Amen. Ikaroon tayo, di kiti gura tayo kakapsat. Amen? Oo, itanong yun. Di kita nga hatred kan gura. Pasapol nga the forgiveness, itibiyag tayo. Okay? Unite His people. Let's go to number 3. May katlo kakabsat. The Lord guides His people. Letter J, God goes with His people. Number 2, God unites His people. And number 3, God instructs His people. Di panangi daulo, panangi wanwan tiyapo kada tayo. Kaya the instructions kakabsat. Instruction. Amen? Una na di Psalms 32 verse 8. Alright? Psalms 32 verse number 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Kita yun? I will instruct thee. Oh. And teach thee in the way which thou shalt go. Kasal pa nang idanan ti Apo ka tayo. Instruction kakabsa. You see that? Kaya the Lord instructs His people when they ask for it, and we get His instruction through prayer and through His word. Dahil kakabsat, maalat, hindi kita instruction, iti Apo, iti panagbiag tayo. Iso nga, itata, masapol nga developon tayo, iti naing tayo, nga dumngeg kadigiti instruction, iti Apo. Okay? Now, no, basbasa tayo iti Bible, ang devotion tayo, unang dingeg tayo iti sa uti Apo, kapag ako ng pastor, kasano iti panang kasano panang receive kuno ka instruction ti Apo king ka balita ko na yung kakabsat. Well, personally, ti panang receive ko ti instruction ti Apo ti biyan ko, siyempre ang preaching, ang devotion at ng in the process nga panagdingag ti preaching, panag-meditate, panag-devotion. Kaya masapol nga dali di mo ko ng personal realization. Oh, DJ nga word lang nyo dahil kakabsat, realization. So, nung nag-devotion ka, anya di kas na realization mo ka, DJ? DJ nung ka instruction ti Apo ka. Kas lang kumaita, nag-preach sa kakabsat. Oh, hamula ko na nga, ay, preaching ni Pastor sila, nagpintas. O, ano nga realization mo, Jai? DJ na realize mo, Jai, iso DJ ti isusuro ti Apo ka instruction. Nga masapol nga aramidong tibiyag mo itang atawal. Mas lamang di pa nang isip mo ti goal 2021. Unang, riniing ti Apo Jeric na kagawis. Ito nga, Lord, gaputa work from home, kadwan siguro kada kayo work from home. Apo kat i-priority no hanggat irapin ko Apo nga digiti live stream kat i-share ko no sino danatat mabalin ko nga po kita. So, they kakabsat, maawatan, di pagpakita ti Apo ka, di ka mai-perform mo di instruction kasi naawatan, di instruction ipagpakita ti Apo ka. Through di nga personal realization.
At ano, prinsakat general eh. Ambot ka dito, no, prinsakat may sanat kasarsalita. Kundi ka, no, prinsak, I am preaching to everyone, ng ti Santo Espiritu, personal, di ba nakisdil naging ka? Oh, personal, di ba nakisalita naging ka? Uri kada kayo kakabsat, mabalin ag-asawa kayo, hanagpada pa nakidilti ako, mabalin kada kayo. Mabalin mo kamay maysa, mabalin agpada. But ada diling ti abogin ka, sa balit diling na kadeta, kadwam, sa balit diling na kadigitan mo. Nung DJ nga nagduduma nga diling, is not meant to confuse you, nung tapno pag may maysahan na kayo iti ako. So nga, isa lusudong ni pagim, ako una ti ako, anya iti pagpakita kanya kadeti pre-preach ni pastor. Amen. Kasi ano ka sa question tayo tapno, maawatan tayo, amu tayo dungag ti instruction. Amen. Ngunit may isang paghunkong tayo ni Baban Pastor Jun dito. Doon ag-instruct kami kakabsat, anya kadlatrigat na kaya ti ag-instruct no duma. Kaya, kasi di JP nagatang ko sardinas si Lili. Ang amo ni Jan di Jai. Jan. Pinagatang ko sardinas. Ika gumatang ti may isang nakakin nga sardinas ngayang stone ko na. Nakalawlaw di instruction ko. Hindi ang subli ka kapsat, upag mo ta, babagtit ka sardinas ang kapsat, di ginatan na. Abay lang pinagatan ko king ka, kung nagka, di mo babagtit na sardinas, pasko ko na, nakalawlaw di instruction ko kapsat, may sardinas na sardinas. Di ba? Dapat ito instruction na ito ka dito. Nakikagumatan di kastoy mo na, di pinakagudwa na pa na nakakapsat, ang subli. Alam kami, dito pagatag yung pastor ko na. Di ba? Medyo nakapsot ka kapsat. Kasi nauray ka na kayo dito trabaho, di ba? No, hamo maawatan, dito instruction, dito mang training, kingkagat hamon to masurutan eh. Hamon to amon jobra ni trabaho. So nga, kas anak iti ako kakapsat, the Lord guides us this year. Ngayon masapol nga agdal tayo iti nalaing kapanakaawat, kadigiti instruction iti ako, personal realization. Okay? Letter D kakapsat. The Lord guides His people. The Lord, letter D, directs His people. The Lord directs His people. Iturong. Sa manage instruction, the instruction verbal. Dati mo direct kakapsat, dahil dyan panurnos na dahiti sitwasyon di pa nagbiag mo. Kasi dati alin ako makakapsat ka, train ka, so sunutam lang ka jeriles, nung di apo, isot mangiset dahil direction mo. Iturong na ka. Urnos na, dahiti pasamak di pa nagbiag. So ka na Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. No, dahil ititulong ang adaflanom, at isayang kat mga obra, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nagkita yun? Ti pananggay tiyapo kada tayo kanatawan, namnamaan tayo kakapsat, as we pray, kas panangikararag tayo, dagiti plano tayo, dagiti panggap tayo, inanamaan tayo ng ti Diyos, urnosan na dagiti dalan tayo. Amen. Sa bali di instruction, verbal di jay, so iparamid na ka. Di jay mo direction, urnosan na di dalan mo. At ano ka, hindi magpa-advise ka na kami kung nadalo. Pastor, ano nga ta, agbasa at tikas nga kurso, ag-apply nga ta. Kat orisya kat awang mati amok na dito, i-advise to the duma kakapsa. Gamamong ti may advice ko na ala, ti aramidon ta ko na, kasi ko na ti Biblia, in all thy ways acknowledge Him, He shall direct thy paths. Ti aramidon ta ko na. Ikararap ta, ingka na ta, ag-apply, kung naking kuha na kuha. Awan lakad pa kadagdagsam ka dito nga pag-apply, it's good. If you think it is good, ingka na ta, ag-apply, nung ikararap ta ti Apo, isot mangiturong tadalan mo. Ngano pagayatan ti Apo, sapay talukatan na tari daw. Ngano sana pagayatan, ikararap ta nga siraan na. They jay kakapsat. Iso nga, tulungan ko na Lord, dito nga kakapsat, pinadas may nga inassess, dito yung pa-advise na Apo, alagad pa nagkita, may nasayaan, o datas na Apo, kaya in-advise ko nga mapalata, apply, at nung pagayatan ka di Apo, sapay kumata, lukatan, nawaya tidalan. Kadi Apo, no sa mo pagayatan,
masapol apo nga siraam, sikat mga ramid mo't lang tiwaga. Stop nun, masulatan kat saan patuloy neti apo nga panapatay na. Amuyo ka kapsat, nakamay-maya because umayton deti kapsat ko na pastor, answered prayer. Amen. Oh, amen. Ano ni J. Brad? Kung nagkat, ano pagayatan ti apo pastor. Kung nananawa, o di ba? O, di kami madadumagal pastor, answered prayer. Abay, thank you ti prayer mo. Naala akong pastor. O, di ba? Answered prayer natin yan. Kung nakingwanan, ti apo tinangurnos dagiti dalan mo. Kasta kakapsat, iti technique kan way iti apo. So nga kakapsat, anyaman digiti plano, panggapyo itang atawan, anyaman digiti plano yung i-purchase, anyaman digiti plano yung aturungen, anyaman digiti plano yung pag-applyan. Kakapsat, padaksid, di pa nangikararan yo, haan yung ang kingagal, alangan nga mangisyer kanyami nga pastor. Uno ni Preacher Glenn. Ha? I-message yun lang kanyi Preacher Glenn, uno i-message yun lang kadagami. Kat ko na yo, Preacher, uno pastor, plano di ko nga ruti kastoy. Kaya pakikararat man pastor, ask kami ng prayer request. So ikararat da ka. Kung namin na po, Lord, alagad na pintas deti pang deti nga kapsat, nung tulungan nga han nga dardarasudos, awan kumakailang ti final decision kay Kuana, nuan yaman iti ikagdan mo apo, si sasagana ko mati puso ng amangawat. No pagayatan, i-prepare mo ti biyag na. No saan mo nga pagayatan, willing ko mga accept mo lang apo. God will direct our path. Kasta kakapsat ti panang i-direct ti ako. Hindi ka naman, hindi may manan. Kung nanagad pastor, kahit mahilig ka, boxing mo na. Isot exercise na, boxing. Kahit boxing kami, dito YMCA, hindi. Ato kami nga, boxing, dito YMCA ko na. Tagtang ko na, hindi tayo ka boxing. Di na kaya ito, di mapanta, nagabagbag, si TCR na jari ko na. Tagtang pastor, napanunod ko, nga talo siya ti mangrugi iti gym. Kahit pastor, napanak na, kita ti space talawagan ko na, talagang inobra na ti assignment na. Binukyan na. Kahit nagdama ka ako, pastor, kahit 25,000 aman ka no upa, ako na ako nakarkaro ng kawitan na upa na din. 25,000 kang upa na kakabsa. Kahit hindi ka no lagi sa'yo dagat, hindi kayo namabali nga ibang babata pandemic. Pastor, into that 15,000, amen, kung na ganyan. Nang habang ibagbaga na, anak is full direct na kakapsat. Kaya instruction, anak is full di puso, kung ako nakakapsat, hinay-hinay kapela nga. Do not make final decisions yet, but I will pray for it. Amok nga di dyan nga pa nagkararag may agtrabaho agtignay tiya ako kakapsat. Oh. Itilikudan na mo makikita, the unseen hand of God will move and work behind the scenes of your situation in life. Oh, di ba nagmayag ka kapsat, di nga tawan? Dahil tati aramidon tayo. Oh, hantay lang dungot instruction ti Apo. I-commit tayo ti Apo, nagiti panggap tayo, kat may antay nga isulat, manginirihir kada tayo. Many Christians lose their way because they do not depend on the Lord to direct them. Tayo na takay kayat na ngamin kakapsat isusurutan daan. They do not trust in God. Di naman ngamin nga iraman di Apo. Ilisi naman, iwalin naman. Tayo na ta, bukod na nga pa nakaawa. Tayo na takayat na, isumot na ta. So, we lose our way. Amo very graciously Apo Rikas Degat talagang ipulang na kang ipulang. Because they kakapsat commitment ti Apo ti biyag tayo. That He will direct His people. Letter E, and the word guides. Nakita tayo, the Lord goes with His people, unites His people, instructs His people, directs His people, and number 5, empowers His people. Amen. Empowers His people. Amen. Kuna na di Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me. Kuna na. Oh, the Holy Ghost shall come upon you, and ye shall receive power. Kuna na, after that, the Holy Ghost is come upon you. So, deto'y panglup tayo, nagsabiti ako itangatawan. Panangiran, pati karalwa. Panangiran nyo, digitay commitments tayo nga para ti Apo kakapsat. Masapol tayo ti panang pabilog ti Apo. The empowerment of God in our life. Yeah.
As we shine for the Lord, as we witness for Christ, we need God to empower us. No awan ti pa nang empower ti Apo kada tayo kakabsat, hanteg balin nga effective. We will not be effective. Ginamuyo, oray kasanod kinanumuti biyag tayo, oray kasanod kinakapoy tayo, oray agda digiti limitasyon tayo tinaimpisikalan nga aspeto, no ti Apo ti mangpabilad kada tayo kakabsat, agbalin nga nabisa kung naingal, effective, iti panagserbi tayo iti Apo. Isurat mo ita, digiti golo ko ng Lord, this year, sana makasira ko ng gospel sa ganito. Lord, kaya't ko nga masira, digiti kabagya. Lord, digiti ka kasinsing ko, digiti uncle, auntie, digiti ka kaanakak, maya sila kumaapo idagan ka. And I want you to empower me, Lord. Tano sa anak nga, i-empower. Hanak to, balin nga effective, di pa ng minister ko kadakwada. You see that? So, we need to surrender our lives to His will. We need to have a commitment to serve the Lord and ask God to empower our lives. Maudi ka kapsat, letter S. Amen? Letter S. Okay? The Lord sustains His people. Wow! Kastat pa nang igaitiya po kadatay na katawan kakapsat. The Lord sustains His people. Okay? Alam kayo na kasabon kakapsat, di pa nang sustain, pa nang supply. Oh, panang isabot, dagiti pagkasapulan tayo kakabsat. Panang present ba, dagiti biyag tayo. Amen. Amuyo, if you look at this universe, the physical world where we live in, mga kapatid, it is God that sustains His creation. So makita yun, the creation, it continues to function, it continues to operate. Why? Because there is a sovereign, powerful God of the universe sustaining all of these things. Itangatawan kakabsat ko ng Apo, I look up to you to sustain my life, my family, my children, my job. Sikat mang sustain man ang Apo ti strength kanyak itangatawan. Sikat mang sustain ti wisdom kanyak Apo itangatawan. Apo, sustainaran ng Apo, kaligiti ka sa pulat, itinaldaw-aldaw ka pa nagbiyan. He will sustain you if you are completely yielded to Him. The Lord goes with His people, unites His people, instructs His people, directs His people, empowers His people, sustains His people. Thank God, this year, the Lord will continue to guide our lives. May the Lord guide you all. Ibaga man kanina kaabay mo, may the Lord guide us. May the Lord guide us. Oh, anak ka na sa data, may the Lord guide us. The Lord will go with us. The Lord will unite us. The Lord will instruct us. The Lord will direct us. The Lord will empower us. The Lord will sustain us. Amen. Because of this, itatawin, we will be victorious by the grace of God. We will not live a defeated life, but we will live victoriously because God will guide His people. Sapay dati ako, mag-bendisyon, tibiyag tayo individually as a family and as Hosanna Bible Baptist Church and Ministries. Ti Apo, ti mangigay kada tayo nga sangapada. To God be the glory.